Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan at Tristan at taga Cagayan. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti Team PTV Cordillera. Congratulations iti nabaligi a coverage ti Panagbenga 2025. Special mention iti Team Abra, Isuda Alex, Risa can Claire. Great job guys from Perper. Shout out iti Daria family from Jeneline Angeles, Tita Lilia Acosta ti Saudi Arabia from Sandy Acosta, Takang Valdez family ti Kalinawan Norte, Passion family kan baby Princess Janesen from Mary Jane Takang, Jeremy Asuncion, John Nestor Armojuela kan Dennis Bernard Mapalo from Michael Datul iti Novo Mesto, Slovenia. Happy birthday iti anak ko ani Sherbin Ray Carion, kasinsin ko ani Cindy Edrina, ni Auntie Irene Edrina ken Shikaina Baday ti Sapilang Darapidap Candon, Ilocos Sur, from Cheryl Carion ti Abu Dhabi, UAE. Laya ken Gatman family dita Santa Maria, Ilocos Sur, Bersaval ken Kabansag family dita Quezon, Isabela, ken pamilyak dito Barcelona, Spain, from Benny Rose, Paul ken Jose Laya ti Barcelona, Spain. Shout out kada Jemark Rivera, Jackie Claro, Angel Jane, Jermeline Bagayan, Alaydi Lampa Bibat,
Makablaawan ni Imelda Villegas, kasama ti Madriaga family from Clarence, Madriaga. Kakabsat ko Adaleti Rivera, Seth Adarna, Josie Barcel kan amin a Gutierrez, Bautista, Lagmay kan Pascual, kastamat ti Pastor family iti San Quintin, Pangasinan from Oliver Gutierrez. Mr. ko ani Dondon Udlus di Tabalatok Mines, Benguet. Anak mi Adaslov, Christine, Cristel, Kenneth ken Bombay Udlus from Marilu Udlus ti Hong Kong. Milyare family from Romel Milyare ti Taiwan. Happy birthday ka ni Manang ko Nancy Langbay, lakay ko ani Fruto Amical, naganak ko adatatang June kan Norma Corpus, ti Santa Ana Gattaran from Marife, Anical. Shout out kada Jasmine Rivera, Lawrence Frank Tejedo, Geraldine Larocco, Jonathan Nudo, Jenilyn Matusalem kan Leyniki Alejo. Anak ko ada Nicole kan Irish Batalya from Jenny Batalya. Shout out pay kada Jeremy Garcia, Katrina Alindada, Jen Marites kan Ned Guzman. Ferdinand Villanueva, Queen, Princess Joy, Prima, Ferdinand Jr., kastamat ti Villanueva, Bembo de la Cruz, Castro kan Bautista family from Ellen J. Villanueva. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Tristan. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kastamat ten dagiti dumdumngeg. Ilingad naklaangan manang itinagan at Tristan, taga Cagayanak manang kat baruak paylaan. Agmay may saak nga anak. Pimusay day di amak idi kalkalpas ko ang naggraduar iti kolehyo. Daytoy siguro ti makagapo no apay nga aging gaita kat baruak paylaan. Sapay kumamanang tamapagasatan mat ama idrama to'y surat ko. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Mama, nakapanaw amin ng dagiti nakitabon. Datalangan tinabati dito'y kampusan to. Kasladyak mapanawan dito'y kampusan to ni Papam, anak ko. Mama, Pudno nga dadagiti gundaway anay isina kanyak gapo iti trabaho na. Ngamita, agnanayo na adyak makadan na. Gapo ta pinanawan na tamutan. Mama, aklunan tayo na talagang awanan ni Papa. Saan to nagsubli iti uray kaano man? Nagkas ang dayto ang napasamak, Tristan. Kasla kaano laang day di plan-planuan mi. No anya ti aramidan mi inton madanon ti may ka-25 nga anibersaryo mi. Kasta talaga ti biyag, Mama. Di tayo amo no kaano tayo nga ipulang itinamarso at ibulod tayo abiyag. Tinapatag kat nakasagana tayo akanayon. Anak ko. Pudno ang narigat na aklunan. Nagpaiduma sa umtiit din na. Ti ipa iti sisina ti may sa ngay patpatag iti biyag. Ngam panunutan tayo kumakanayon. Nga awan ti tao bumato dito rabaw ti daga. Amin tayo. Agbanag kan patay. Isungalan, Mama. Agawid tayon. Sana bale, takanayon tayo mo't nga umay sarungkaran ti tanam ni Papa dito'y Campo Santo. Ay, naala nga rod, Tristan. Agawid tan, anak ko. Mama, manipod na itabon day di Papa. Diyak pa'y nakita rimuar kayo dito balay. Mapan kayo matitayan dagiti kagayim yo tapno makaaliwaksay kayo. Kaslawan pa'y ganas ko arumwar ita, Tristan.
Kaya't ko pa'y tiagtalinaad dito'y balay. Kasano makailiwliwag kayo. No kanayon mo't ang nakapupok kayo dito'y balay, mama. No bilang si bibiyag ni papa, tinalakit ni magustuhan ti kastoy nga aramidin nyo. Ay, sigurado anak ko. Tawan ti tinarigagayan ni papam. No di ti pagragsakak. Kanti maipaay na amin akasapulan tayo. Matlagayam. Isasaan kayo nga agliday, mama. Life goes on. I'm sorry, anak. Bayam taramidak day ta ibagbagam. Kandi nakpagdanagan. Okay, yaklaeng, Tristan. Padamag mo kanyak, Tristan? Heidi, naawat akiti kumpanya nagaplayak. Talaga? Wow! Congrats! At last, napagasatan ka na ala iti kumpanya kayat mo pagtrabahuan. Iso na lang tada parikot, Heidi. Anya dayta? May destino aki di Cebu. Iti may sabrats ti kumpanya ngay bagbagak. Okay ka dilaan kan ka? Apay ket di na saan. Amok nga arapaap mo daytoy, Tristan. Kat sa anak nga agbalin alapad. Okay lang. Don't worry. Nga magin na dayota. May kawak to lakit di. Gaputan no kaskas ano. Italang agin na dayota. Sipod na adan tayo iti relasyon. Saan ka di para iti future tatyar aramidam? Kan para ka ni mamam? Iso adi nakpanunutan. Maawatak. Adamat video call. Iso kasada ka matlaang ditoy. Sa bagay. Agyaman nakitipan nakaawat mo, Heidi. Sana bale. Dahil to nagbayagak ton. Siguro, mabalin kong tumutan nga i-request nga i-transfer ta kay Manila. Tapno, as-asidagmat lang iti lugar tayo. Adakan ka dayta. Basta I'm happy for you, Tristan. Amom na asino tirengbang akasaritam? Ni mamam. Patsak nga agli day jay, apaman ang maamuan na ti maipapan iti dayta. Wan nga rod. I'll make sure ang maawatan nak ti mama. Katkaskan ka, kid daw ko asaan ko mga agbalin alapad, tapno makatrabaho ak iti kumpanya ang nagaplayak. Ada good news ko kada kayo. Anya dayta anak ko. Naawat akiti kumpanya nagaplayak. Adan trabaho k mama. Agpaiso. Ay na, maragsakan ako na'y parakan ka. Sigurado ano si bibiyag pay ni papam. Maragsakan mo't unay parakan ka. Sigurado dayta mama. Iso na lang ta. Ada basit parikot mama. May destino aki di Cebu. Iti may sa branch ti kumpanya nagaplayak. Anya? Okay ka dilaan kada kayo no mabati kayo dito lugar tayo, mama? Uwan ba't anak ko? Ngam sigurado ang may kawak tulakit di. Ngam sige, mapan ka. Agpaiso, mama? Wan, Tristan. Amo ka nabayagan nga arapaap mo ti makatrabaho iti dayta kumpanya. Tinakpagdanagan, tadamot ni Inday akad kadwakto ditoy. Basta nadan nyo ti bagiyo, mama nang runa ti salunat nyo. Sana bale, takanayon akto nga umawag kada kayo. Oray siyakmat anak ko. Kanayon kanto nga i-check. Iso adi kanto maumuma. Apay kit di na maumak, mama. Kay kayat ko pa ikit di tapno kaslaad na akmat lang nga kanayon iti sibay yo.
itinakon iti damo apasat ti surat ko. Agmay may saak nga anak manang. Iso ana asidag ak unay ken ni mama. Kat nakarkaro manen idipimusay day di papa. Patpat gak unay ti inak. Iso akayat ko nga ipaay amin apagragsakan na. Ngamdimteng ti kanito amasapul nga agin na dayo kami. Gapo iti pan na kaidestinok iti sabali a lugar. A branch ti kumpanya a pagtrabahwak. Tinakdaran nga rod ni mama amin nga imbaga na manang. Kanayon a nakamonitor kanyak. Nakarkaro pa yan ngam ni Heidi a nobyak. Banag akay kayat kumat. Tapno amukmet no anya ti mapaspasamak ken kuana iti lugar mi. Gayam tirik na tagmaymay sa. Talaga ang may kawak. Tawan ni mama ang mga asikaso kanyak. Tinasayaat. Isaganak amin na nakasapulak. Tamapanak to mo tayo nagtrabaho. Ni mama tayo video call. Hi mama, good morning. Good morning anak. Nakapulas ka mo't gaya man. Wen mama, nasapa ka na kariing. Isa ka nasapak mo't ang nakarubwat. Nasayaat mo't anak ko. Kunak no saan ka pa yan nakapulas. Ang mga numala daw ka iti trabaho. Nagarmusar ka kadibat laang. Wen mama, nalpasan. Da kayo nga'y? Agarmusar kamin tumutan ka ni Inday, anak ko. Inawagan ka, tamangan kunak no maimasam ti maturog kat maladaw ka iti trabaho. Thanks iti concern mama. Mamiss ko launay dagiti kastang at aramidan nyo kanyak. Sana bale, takanayon ka nga awagan, kanayon ka nga i-video call, tapno kasla daaklat ta iti asidag mo. Thanks mama. Ora siyak. At daaklaan mo't dito'y para kada kayo. Okay. Mapan ka nga rudan anak ko. Agandad ka iti panagmanehom, ha? I love you anak. I love you too mama. Gayam dito yung mall. Si kabot gayam, Heidi. Kumusta ka diha? Nasaya at mat tita. Kanayon ka di matlati communication nyo ka ni Tristan. Yes, tita. Kat di ka agdanag. Okay ni Tristan. Da kayo nga'y. Api nga da kayo dito'y. Kan asino ti kadwayo. Agsasarak kami kadagiti amigak dito'y, iha. Nasaya at no kasta, tita. Mayat day tangar aramidan nyo. Daytoy nga binti kayat ni Tristan. Di na kayat nga agpupupo kaklatan ni Jebalay. Uwan mo tita. Kat maragsakan na ka makakita iti kasta alangayo ita. Naka-move on kayon tita. Masapul iha para ka ni Tristan. Sige iha, see you. Ang mga nagur-ura yung dagiti amigak. Sige tita, enjoy. Hi love, kumusta? Inununaan na kita. Awagan ka kumankat. Kunak no nalipatan na kun nga awagan. Isungay mawag akon Di naksamot tan ay ayatan. Anya? Ni, di ka kumamot. Amo ka kasangsangpet mo manipod trabaho. Iso asya kun timawag. How was your day? Sika talaga. Konaklakit din no. Okay mat, naragsak. Aywan, gaya may padamag ko kun ka. Anya? Ay, ura siyak mat. Sige, umunakan love. Anya day tangay padamag mo. May saka candidate for a higher position.
Kat no mapagasatanak, mapromote ak, love. Wow! Talaga, love? Sa bagay, amo ka deserve mo dayta. Itapay lang kablaawan kan. Thank you, love. Oh, anya ngay mo di ko na maipadamag mo kanyak. Amom, nagkita kami ka ni Tita Ijay Mall itay. Agsasarak na kano kadagiti amiga na. Agpaiso? Naimbag man tamang rugin ni mama itisigod nga aramid na. Isumot lagay masaan pa nag-video call kanya ka. Ampay laang tap naag-enjoy. Amot, nagpintas di aura ni Tita Itay. Madlaw ang nakaragrag sa kunay. Agyaman akno kasta. Talaga kami nakasta ti kayat ko. Nang ro nakatawa na kitidan nana. Talaga ipagpatag mo unay ni tita niya. Kat na ita ti kababalin mo akay kayat ko launay. Kasmo iti panang ipatag ko kun ka ah. Da kayo dagiti dua babae akapapatgan iti biyag ko. Hi mama, nakaawid kayo ka din tita Balay? Wan anak, and I'm okay. Don't worry. Wan gayam, ada bisita ka na. Kat kayat ko kayam amukan ka. Talaga? Asino mama? Iso ni Daniel anak. Kabats ko iti college. Ha? Hi Tristan, I've heard so much about you. Kanayon na kang istoryahan kanyak ni mamam. Kasta ka di, sir? Amo ka naklaan ka, anak. Rumbang lama amuam na ito'y. We're dating. Anya? Sapay la kumata di ka gumura, Tristan. Kasano nagsarak kayo manan? Nadaan iti get together dagiti kabats ko, kat di marayak. Ijay kami ang nagkita ka ni Daniel. Pudnuti ko na ni mamam, Tristan. Actually, college crush ko ni mamam, but I was not given the chance to court her until namwa ka nagkasardagayaman ka ni papam. Years passed until we met again. Kat ija na panagdagag nga agaya taklatakan kuwan. Kasta ka di, sir? Yes, Tristan. Kat manipod idin, Tristan anak. Kanayon ako na sa rungkaran. Aging itinangrugi kami matan nga agdate. Sabay ko mata maawatan na kami, anak. Sure, mama. No worries. Basta para iti pagragsakam. Agyaman na, anak ko. Thank you, Tristan. Sapay la kumata kita tanto iti personal. And don't worry about your mom. I'll take care of her. And it's nice to finally meet you. Uray no iti video call pa ila. Same here, sir. Sige nga rod, anak. Amo ka na bandog ka iti trabaho. I'll call again. I love you. I love you too, mama. Naklaatak iti daydi agundaway manang Emmy. Jak ni namnama nga dayam amu kanyak ni mama, ket agdedate damat gayaman. Idi damo, kasla nasakitana, taadda nariknak a panagimon. Ngambayat nga amaamirisak ti amin, ad-adda ariming baw ti panakaawat ko iti nakitak a kinaragsak ni mama, kabayatan ti panangyam amu na kanyak kani Tata Daniel. Isuna laeng manang taaddalat tadagiti kanito ajak maliklikan ti agdanag ken agdwadwa maipapan ken ni Tata Daniel. Iso a kinasaritak ni Heidi a kaayan ayat ko.
Hello, Heidi. Hello, Tristan. Apa akala ti awag mo? Ada ka di problema? Tumangan itirabi Pasensya kan. Diyak ngamin makaturog. Mapampanunot ko ni mama. Ti may papankadakwada ka ni Tata Daniel. Kasta ka di. Dahita ti pagdandanagam? Amom, manipod binilin nakasuknalak sa paminsan ni Tata Daniel. Inaramid ko dayta. Kat amom na niya tinapaliw ko. Anya, Heidi? Nakaragragsak ni mamam. Kan pa nagkitak ka ni Tata Daniel, kat nataknang ka nasingpat a tao. Balo gayam ni Tata Daniel, kat sigun itinaamwak. Inyam amuna kanon ni tita iti agmay-may sa nga anak na nga adda iti Amerika. Kasta ka di? Isu nga awan ti romba nga pagdanagam. Kat tapno saan ka nga agdwa-dwa, apay no agawid ka. Mangala ka iti bakasyon mo, tapno ad-adda maam-amom anaimbag ni Tata Daniel. Talaga ka sa taramidak, Heidi. Agfaidak iti bakasyon ko, kat agawid ak di ta lugar tayo. Surprise! Ada akon, mama. Tristan! Apaya di mo imbaga nga agawid ka anak ko. Ta sinabat na ka kumay di airport. Di kan pa'y sana na surprise na imbaga nga agawid ak, mama. Sa bagay. Nalao mo nagkan anak ko. Umay ka. Thank you, mama. Kung naklakit din no, di na kon pastor ka. Kumusta ti Cebu, anak? Ken, kumusta ti trabaho mi jay? Okay mo't, mama. When gayam, I'm waiting for my promotion. Talaga? Ay nahamaragsakan ak para ken ka, anak ko. Thank you, mama. Adaman madlaw ko kada kayo, mama. Blooming kayo, Yes, anak. Because I'm in love. Wow! Sigurado ka din ka ni Tata Daniel, mama? Wan, anak. Nasingpat ni Tatam a Daniel. Kaslamot laday di papam. Actually, inyam amuna kon kadagiti partidos na. Kan iti agmay-may sa nga anak na iti Amerika. Kat kasmatlakan ka anak kasing-singpat, anak. Mama, mabalin ko ka din makasarita iti personal ni Tata Daniel? Sure, anak. Bayam ta ibagak nga agkita kayo. Tapno makapagsarita, kan makapagam-ammo kayo, anaimbag. Agyaman naktapinatgan niyo ti awis ko, sir. Just call me Tito Daniel, Tristan. Talaga kaya't kamuta makasarita iti personal. At na kami napatag nga ibaga. I'm sorry to interrupt you, Tito. Yung kaya't ko lang nga maamuan no kasano ti kinapudnuyo ka ni mamak. Amuyo nga min. Manipod pimusay day di papak. Awan ti tinari kagayak no saan na ti pagragsakan ni mama. Nasa tinapasaran na, manipod pimusay day di papa. Kahit ko lang ti makasigurado, asaan tong agliday manan ni mama. I'm sorry. Ngam, kahit ko lang nga maamuan na talaga deserving kayo asumukat iti day di papak. I understand, Tristan. Amo ka na patagunay kan ka ni mamam kat kasta kamat kan kuana. Ikari ka saan tong agladingit ni mamam iti danak. Kat may naigmutla iti dayto iti kayat kung ay bagakan ka, sakbay pinutad mo ti panagsao, barok. Alag dayto agundaway tapno ibagakan ka, kan kidawok ti pamalubos mo. I want to marry her the soonest possible time.
Kaya't ko maparagsak ni mamam, kabayatan anapigsa kami pa nga agpadpada. No, lakit dita kayat ni mama. Awan ti panagdud ko, tito. And thank you for loving my mom. At least, kampanti akon. Tambok nga adan katakunay-nay ni mama, ititong palbiag na. Kablawan kayo manin, mama. Tito Daniel. Agyaman anak, Tristan. Thank you, anak. Kablawan kayo mo, tita, tito. Thank you, iha. Talaga nagado ti bisita yo, mama. Wan, anak. Inimbitaran ngamin amin ni Tito ba Daniel dagiti kabatch mi di college. Kastabat ten dagiti gagayem mi. Kaya't kuwasan da malipatan da ito kanito, Tristan. Kalungan gayam, kaya't ko kumangay pakada ni mamam. We are flying to Europe. Diyan kami honeymoon. Wow! Talaga? Wow! Sige, tito. Ag-enjoy kayo ko ni mama. Enjoy kayo, tita, tito. Kat, kaano kayo mat ngagkalay sa adwa? Kaya't may matanti madaan iti apo. Kasla umapalak nga rodan kada kayo kan ni Tito Daniel, mama. Ay katanya pa garudyor orayan nyo. Wan mat nga agpaiso. Agkasar kayo matan Oh, anya Heidi, agkasarta ka nun. Adakan ka day ta, Tristan. Alangan mo't asyak ti mangawis kan ka. Ha? Oh, matlagayam, Tristan. Anya pa aramidam, iho. Ala, pagsaritaan nyo matan no kaano kayo agkalaysa. Welcome to the family, Heidi. Wan nga rod. Thank you, tita. Thank you, mama. I'm very happy for you. I love you so much, mama. I love you too, anak ko. Daydi siguron ti kararagsakan apas at tibiyag ko manang Emmy. Nakita ti kinaragsak ni mama, apaman ana ikalaysa ni Tito Daniel. Kampante akon taamok nga adan mang taripato ken mangipatag ken ni mama iti tungpal biag na. Naplano mi motten ken ni Heidi ti amin. Engage kamin manang, kat kalpasan laang ti may sa atawan, kalpasan ti kalay sa damama ken Tito Daniel, agkalaysa kamin tumotten ken ni Heidi. Panawan motten tapno mang bukal kamin iti bukod mi a pamilya. Taamok anatalgadan ti inak, iti den na ni Tito Daniel nga asawa na. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Tristan. Pagayam ko at Tristan, maisa ka apagulidanan nga anak. Bilibak iti panangipatag mo iti inam. Talaga nga inununam ti pagragsakan na, sakbay ti bukod mo apagragsakan. Kat agyaman kayo iti Diyos, taimpaayan na ni mamam iti may sa anasingpat a lalaki, nga agbalin akatakunaynay na iti biyag, iti may kadwa agundaway.
Kastamoten kan ka, babaan ka ni Heidi. Sapay ko tag na nayon tiragsakyo apada-pada. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibya.